Mwiriwe neza, nagarutse rwose. Uyu munsi none umva afite amateka akomeye cyane. Abenshi ntabwo muratinya gushyiraho subscribe, gukana subscribe, mukana sharinga n'abandi bakamenya aya makuru. Ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero birakomeye. Turavuga kuri Rayon Sport Football Club. Abantu benshi murayizi cyane. Rayon Sport Football Club ni imwe mu makipe y'ingenzi. Ni imwe mu makipe y'ingenzi ari mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Rayon Sport nubwo muvuga ngo ni Rayon Sport, ugomba kongeraho Football Club, niko yitwa Rayon Sport Football Club. Iri himbano bakunda kuyitazira akazina kitwa Gikundiro. Iyi Rayon Sport rero yashinzwe mu 1953. Abantu muneza amatwi mwumvire Rayon Sport n'abantu bayobora mwumve ko baba bakiriho. Ahagana mu 1953 nibwo iyi kipe ya Rayon Sport yashinzwe. Hari n'ababyeyi bariho ubu ngubu bafite abantu bakuru kandi bavutse iyi Rayon Sport yo yaravutse kera. Iyi Rayon Sport yashingiwe ahantu hitwa i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Nyuma yaho ikipe y'umukino mu mujyi wa Kigali aho ikorera n'ubu ngubu. Rayon Sport nababwiza kuri yuko muri iki gihe ikora mu mujyi wa Kigali ariko yaturutse mu majyepfo y'u Rwanda ahantu hitwa i Nyanza. Iyi Rayon Sport rero ikibuga ikunda kwakira imikino yayo ni stade regional Nyamirambo cyangwa ahiswe kuri Petit Pe. Niho Rayon Sport ikinira. Amabara rero ayiranga akenshi nta muntu utayazi. Umufana utabuzi amabara aranga ikipe ya Rayon Sport yaba akabije. N'ubururu n'umweru. Aya mabara rero nta kindi garagaza, hari abayobozi wasanga batazi nicyo bigaragaza. Bivuga amahoro, ubumwe n'urukundo rw'abafana. Ese ko ari abafana ari abayobozi usanga bari kugerana amatiku, bazi ko ubururu n'umweru bivuga amahoro n'ubumwe n'urukundo rw'abafana. Rero bayita Gikundiro ni Rayon Sport. Rayon Sport rero ni imwe mu makipe akomeye mu Rwanda kandi yagiye yegukana ibikombe byinshi. Harimo shampiyona y'u Rwanda imaze kwegukana inshuro zigeze ku 9. Ni igikombe cy'amahoro yacyegukanye inshuro 10. Sekafa yo yegukanye rimwe agara mu 1998. Ibikipe ya mbere mu Rwanda yegukanye iryo rushanwa mpuzamahanga. Ni ikipe ya mbere yegukanye iryo rushanwa rwose yo mu Rwanda. Rero imikino Rayon Sport imaze gukina ni myinshi cyane ya Confederation Cup. Dore ko 2018 yageze mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Bibi ntambwe ikomeye cyane mu makipe y'u Rwanda yo mu Rwanda. Nayo kipe yageze hano akomeye. Abafana n'umuco wa Gikundiro bazwi cyane mu Rwanda no mu karere. Ni bamwe mu bakunda ikipe ya Rayon Sport kurusha ahandi hose. Rayon Sport ikundwa n'abafana benshi ndetse no mu karere u Rwanda ruhereyemo. Rayon Sport ni ikipe ifite abafana barenze kuba bari mu Rwanda bakajya no hanze y'igihugu. Abakinnyi n'abatoza b'ingenzi rero banyuze muri Rayon Sport harimo witwa Jimmy Gatete nta muntu utamuzi, Abedi Biramahire nta muntu utamuzi, Olivier Karekezi, Rwatubyabudura, abo bose babaye muri Rayon Sport, Ndayishimiye Eric Bakame n'abandi benshi. Kari iyi Rayon Sport yatojwe n'umuntu witwa Juma Masudi nta muntu utamuzi, Kasambu Ngwandere nawe nta muntu utamuzi, na Oliverio n'abandi. Rayon Sport rero ni ikipe imaze igihe kinini cyane. Imyaka vuba ahangaha rero Rayon Sport ikomeje guhangana n'ikipe ya PRFC. Ni umukeba w'ibihe byose rwose. Ubundi APR na Rayon Sport bavuga ko ariyo classique yo mu Rwanda. Rayon Sport ni ikipe ikomeye cyane. Mwumvise ko yashinzwe igihe cya kera. Abafana mutari muzi n'ibyo mubimenye. Iyi Rayon Sport rero agana mu 1975 yegukanye igikombe cya mbere mu mateka yayo. Abantu munkurikire aya mateka mu yafate. Rayon Sport yegukanye igikombe cya mbere agana mu 1975. Yongera kwegukana igikombe cya kabiri mu agana mu 1981. Ndekumva abenshi mu kugenda munkurikira. Yongera kwegukana igikombe mu agana mu 1989. Ikipe rwose ni ya kera cyane.
yongeye itwara igikombe cy'amahoro agana mu 1997, itwara Sekafa mu 1998, itwara igikombe cya shampiyona 2001, irongeye cyisubiza 2004, irongera itwara ibikombe 2005 2006 by'amahoro yikurikiranya, irangiye 2007 itwara shampiyona y'u Rwanda, 2008 irongeye itwara igikombe cy'amahoro, 2012 hacimo imyaka 4 yose ibona kongera gutwara ikindi gikombe cya shampiyona, irongeye itwara ibikombe by'amahoro by'ikuri 2013 2017 2018 byose ibyo bikombe bitwaye. Ariko hashize igihe kinini cyane rwose ititabira amarushanwa, ititabira gutwara ibikombe rwose. Bivuze yuko abantu ba Rayon Sport mukomeze kuyiba hafi kandi muyifashe, dore ko iheruka gutwara igikombe kera, muyifashe muri ko yakongera igatwara ibikombe nk'uko yagiye bitwara, kandi murana kari inkuru cyane rwose. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mukomeze kunongerwa n'ibiganiro byacu. Ufite igitekerezo ajya twandikira, anyunganize atwandikire, dukomeze tugende tureba amateka y'amakipe yacu ndetse n'ibihugu byacu. Mutwandikire muri comment kandi kanda subscribe hakikare kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho 5 kuri 5. Mukomeze kugira umunsi mwiza.